Fanele ngikhuluma. Uzokhuluma maxa. Okay. Kusebafethu umthweni, this is Identical Force Unresolved Matters. Namhla sikhona la bafethu kwaMhlanga Magistrate Court. Sizokuzwa bafethu ukuthi wayesila kunjani mama? Ukhona njani? Siyaphila ngathi ungakhulumela phezulu nyana sise stradini mama ekuthathe la ngize la kuma legal ngizokubuza ukuthi ngesitifiketi somntwana nami lese bathi ngisilethe ngiyosenzisa esiphuma ngamagama kababa kwenzakalani ngaso ngoba ngigcine nge-10 zaka April ngiyokwenza isitifiketi somntwana nase ngisiphetheko and then bathi ngisilethe ngasiletha and then ngifuna ukwazi ukuthi usisa ana lo ilawyer yakhe le uyibank wenzeni ngesitifiketi esi ngoba ilawyer le yangaphakathi yamalegali yasithumelela uana so mina bengilindele ukuthi ngizokufunela ilawyer but ilawyer le ulifunelwa yini ngifunelwa ngiba amalegali basho kufanele ngithole i-private lawyer ezongijamela ngendaba yani yendlu ngoba bese ngithunyelwa amaphepha so nje bengizela ukuthi ngizokubuza ukuthi ngabe njengoba sengiphulela umuzi lo yanyana yiphi indlela abayiberekisileko ukuthi kuze kuyokuphulwa umuzi lo umama lo madam ahamba phula kangaka ngoba kunomntwana ngaphakathi ngifuna ukwazi ukuthi umntwana nami uyapi ikhabo lomntwana nami likuphi nase kunjani yinto engiyizele la ukuthi ke bangithathule anafonela ukuthi bagcine bathini no madam ahamba ngendaba isitifiketi ngoba bese siphumile. Okay, ilo yalelo labo likhona la. Ngiyacabanga iloyara la khona la kaMata mahamba lise with bank mara la ngaphakathi sizokuzwa ngalabe kade bathunyelwa ngiana ukuthi angenzeni ngoba uana lo bengikhuluma naye ku laptop and nami nga approve iloyara la angazi ukuthi iloyara bang approve lona lelingisebenzela or bengingakusebenzeli na so mara ngithena ngizala ngoSeptember ngibuza ukuthi indaba le lo kanje yamali ile lawyer nisangifunela nabo kwathiwa basho uAngela basho uthe indaba mayinasindo so bengifuna noAngela lo ngimbone namhlanje bangicela ukuthi Angela nakathi into le ayinasindo bekasho ukuthini uchaza ukuthini uAngela lo uyini uAngela lo angazi ngoba ngathi nangithi uAngela uphi bathi ash sekabhibelile stage ngathi i-prosecutor or yini angazi sakuzwa ngabo ngaphakathi Angela yena uyini ngaphakathi. Alright no yeah bafethu sikwamhlanga today asingene siyokuza ukuthi kanti indo zomthetho bazi khambisa njani sikene sanibonani bakwethu Kamala Mpili from kuhlelo elibiza nge-Identical Force njengoba ke sasiveza ke isithembiso sethu bonyana ngolanga longolosibili yashuba soloko siyachubeka ngendaba yakamama ophulele indlu begodi sokukhamba yonke iminyango fikelela la khona umama azokuthola khona iclosure siyombhebhula tot ekugcineni inkinga esicalene nayo akusikuthi mhlambe sibanga lezo sibanga yokuphulelwa umuzi kungakaphumi court order echoko bonyana akuphulwe sokukhamba namaphoyisa from A up to Z asibachiye akukhona ngaphanga kuwe ma njengoba sifunana naye udetective uSilwana ngiyabona ama case wonke bekaqalene naye abanguye so far sithumena ngaphe kuma legal aid la khona ocomplaina ngendaba ye certificate somntwana wakho orareka ukuthi basithole kunjani kusinabele kancane usichazisele ukuchazisela nababukeli bethu before ngizokuthoma ngikhulume nangomfumo khona ngapha ngakhethu ukhuluma ukuthi ngathi ngiyokuthina athi wabotshwa akeze ngalena khona wabotshwa kwathiwa basho ubethela ngibethe umfazi ngimhlele umfazi awimkhulu ngimakela umntwana oh okay ngiyanibona namhlanje ukuthi ngizele niphume ngobuningi uSilwana wathi yena unglaleli mina ngazomfisa yeah wabona umntwana kamsiza la khambo uyeza uthi laba bayokubotshwa usho bakwamsiza kanti usho thina manje ngizokutsho ukuthi umntwana nami lo uyamtshengisa ukuthi nangu umntwana kwamsiza uqala phasi emveni kwalokho uSilwana ubophisa thina uSilwana lo ngamanye amagama bamnikeze into ephathekayo yes injalo vele injalo siyamfuna ngaphakathi asimtholi basithumela komunye esingamfuneki hayi unjalo sisakubaba uKhomo ngamanye amagama khona hayi khulekani sizobathola step by step maye gogo ke ngizokubuya kungibuze ke ngicedelele leya ekhe ngakubuza yona phambidlana kusinabele ngayo kancane nje usihlahlele ukuthi kahle kahle endabeni ye certificate
kwenzakaleni endabeni certificate la ama-legal laba umama lo bekangithumelele incwadi angithi ma-sheriff angithumelele incwadi ukuthi fanele ngiphume ngaphakathi komuzi so ngathi mina namakhe ngenza ilandelela ngiye kuma-legal lawa kwamhlanga ngiyokubuza ukuthi nabathi ngiphume ngaphakathi komuzi ngoba umuzi lo ngiyawazi from the start ukuthi siwuthome njani nami bengine-material umzi lo nawuthonywako so ngize la kuma-legal ama-legal bathi kimi ngo-April last year bathi nge-9 bathi ngiyokwenzisa isitifiketi somntwana isitifiketi sakanompumelelo besibhale nompumelelo lina msiza sinegama lami kuphela and then ama-legal la bathi kuzokose ukuthi ngiyokwenzisa isitifiketi esiphuma ngamagama kababa namagama awami ukuthi into zami bakhona ukuthi nabo bangifunele ini umjameli mara bona ngeke bangijamele kuzofuna ukuthi bangifunela ini i-private lawyer so njenganje sengirarekile-ke isitifiketi somntwana siphumile mara umuzi nake wona uyaphulwa mara angazi next minute into engifuna ukuyazi ngifuna ukwazi ukuthi imvumo yokuthi umzi lwa uphulwe ibuya kuphi or kunephepha maskini elibuya ekhotho lithe umzi lwa uphulwe mara bengifuna ukwazi ukuthi umzi lwana uphulwako kwenzakalani into engiyifunako mina ngoba njenganje umntwana mufuna umza wekhabo and uze wathi mama na uya lapha phambili bengifuna ukuhamba nawe nami ngizozikhulumela nami nginamalungelo phela nami nginamalungelo baba mungichiye ngaphakathi komuzi nje namhlanje sengenza njani and bakhuluma ukuthi umpumbe kangasahlali lapha not uze uthi umpumbe kangahlali lapha umpumbe umntwana othanda i-netball udlala i-netball so ukuze ngimsuse mina e-Sun City ngamsuse e-Sun City ukuthi kunama-ground ethemba lethu and umama muzomonitora ukuthi uyile groundini or akakayi na umntwana nami nangu uyayidlala i-netball nanje ukhuluma nje umntwana odlala i-netball so bengeke ngacindezela umntwana entweni ayifunako entweni ayithandako umntwana omunye nomunye unelungelo lakhe lokuthi into ayifunako kwasayikereka mara unamakhambo umakamamakhambo i-decision ekhotho yathi nayiphumako i-decision ekhotho yathi nayiphumako mina zange khe ngamlwisa ngathula ngahlala ngaphakathi komzami ngoba bengazi ngisaba umthetho thina ngingathi ngiya-aphila nomuntu engi-aphila naye lo yilo yaram leyo ngiyo musinaye nikade ifanele isho ukuthi asi-aphile ngoba nawe unobufakazi nato obutsho ukuthi musulotsholiwe erikhabseni mara azange inginikeze igunya lokuthi azange inginikeze igunya lokuthi i-aphile ngihlulekile ukuthi nginga-aphila ngoba ngibona ilo kanje lo yaram kungasimuntu onesisindo akanasisindo ubhalele i-100,000 uyiberegisa ngiberekele sizomngena sikhulume naye-ke Mpumi kunjani ngifuna ukuzwa from ngakuwe chasisela ababukeli bethu ukuthi ungubani wakuphi and then ngiza kuchubekela phambili lothisa ababukeli emakhaya Batshali ngibukele emakhaya mina igama lami nguNompumelelo kaMsiza ngihlala eThemba Lethu mina ikhaya lami ngazi kuse-Sun City AA emzini opinki maye ngoba nje sebaphulile abomandla mina ngisazi ukuthi ngiyohlala kuphi uzizwe njani ma uthola ukuthi vele umuzi ekheni sele uphulile wena ngapha usesemlo neminyaka engaki na 13 ngiwenza 14 uwenza 14 okay uzizwe njani ma uthola ukuthi vele umuzi ekheni uphulile ngizwe ngibuhlungu ngoba ngingasazi ukuthi ikhaya lami ngiliphi ngasiwa sengihlala kwagogo wami ngoba uma azange kufanisele la khona bakhiphe amagama ukuthi bona bazokondla uzizwa njani sele ungaka uzwa-ke abanye abantu unganabudlelwane nabathi bona bazokondla ekutheni wena bowondla kumama kho nobabakho uzizwa kanjani so ngizizwa ihliziyo yami seyicola njengoba sele sithomile ungafisa ukubona kwenzekaleni njengoba sele umbereko uthomile njengoba sesiraga phambili yini into ofuna ukuyibona yenzeka ngafisa ukubona indlu yekhaya seyakheke ngabutsha ngendlela ekade ngayo uma begoda athumba isitande sakhe bheke okay ngiyakuthokoza Mpumi ebengikhuluma naye nguMpumi okunguye umntwana akhe sakhuluma naye sakhuluma ngaye actually bathi nguyeke umntwana kamama nobaba umsiza loyo okhulisele kuye lendlo le yabathize bona abantwana bakamsiza bakamfazi ukuthoma bathize baphula indlu okungeyabo abaphuli indlu yomunye umuzi njengoba uma athi yena uzakhele nobaba bazenzele bathathe nayo njengoba sicede ukukhuluma ke noMpumi ukuzwe usubuhlungu ugogo uyakuveza ukuthi phela ngabotshwa ngapha ngine asthma galala emaseleni kanti uthi uphethe nomtchini ugogo aluphele kangaka ke nazi kubotshwa abotshwela
okhunye ekungekho right mara ke akhe ngithi before ngizwe ngaphanga kuwe wena ngathi nguwe kusichazele kancane mhlambe esayidini lakho after the experience obenayo especially mawuthize ke wasahlelwa wakhonjwa ngembhamu wavula ama case azangikwenza ke next kusinabele kancane ukuthi kwenzakaleni ukuze ugcine yes thoma ngokuzi introduce uchaza ukuthi ungubani igama ngidalite Sibanyoni ngokuhlala bengihlala sengisithi emzini ngawama mama bese kula inkinga zithoma khona zithome 2015 ukuba kwakhona siyavula ama case la kamhlanga ama case ethu yini ngivula ama case ayi2 house robbery ngavula le malicious damage ama case akona phethe umuntu oyi1 umuntu lo ama case amakawe amaphepha uhlezi nawo nje kuphela basinikeza ama-protection note ama-protection note amadala singazi ukuthi ubereke ekhodi uye umuntu waziyo ama-protection order akhona uthi ma-protection order adala utshela nguye usilwana lo sitshela nguye usilwana bewaze wazama ukungibribe ngemali ngibribe nguye usilwane umshushisi walangawo phakathi umshushisi naye wazama ukuthi bakubribe ukuthi usule amacala beyi2 bathi bakunikeza malini ukuthi usule amacala bakunikeza 1000 rand ukuthi usule amacala lento besikhuluma bakwethu naso kuyavela njengoba ayichaza ukuthi uthi makakhamba icala bamtshela ukuthi icala lakho angeke lilunge ngcono ke bakunikeza 1000 ke usula amacala ubiza iprosecutor emtshela ukuthi nasi 1000 bakwethu kahle masikhuluma ngokuthi umuntu ufuna ijustice ngenjani ijustice imali leyo obekelwa nesicephezelo ukuthi wena bakunikeza imali engaka mara ke usilwana bakwethu sifisa ukumthola khiyasichazisele njengoba akazikhulumeli kunama spokesperson wakhe mara besifisa ukukhuluma naye esayidini lakhe simbuza ukuthi kahle mhlambe nguye othatha isinqumo namkhana isinqumo sithatha ikhotho na kuba yini bathathele isinqumo before kuyongena ecourt magistrate aqale yonke ukuthi yonke icase evulewe ayikaze ifike ku magistrate igcina iphelele yonke into bayayicitha iphelele endleleni into yethu kodwa manje noma ngizokuvula icase la lokuthi umama lo uyaphula lapha hire umuntu wathi washwa kufuneki mina kufuneka umama ugakosta asuke ePitori azokuvula icase la wathi washwa udlula njani icase kodwa angekho kufuneka umuntu ebekakhona ngithila umama lo yena wazi walivula yena icase ene enye nokho ebhlungu ke i-decision eyathathwa kwe-high court i-decision ithethwe mina ngenza i-application ye-merit certificate i-application ye-merit certificate bathi ngize after 3 months ngizoyi-check i-application yami ye-merit certificate ifeyila la kwaMhlanga into engifuna ukuyazi ukuthi i-application iyafeyila na kwaMhlanga na ifeyila kwaMhlanga nakhona ifeyile ngomlomo nangithi ngenza ilandelela bangitshela ukuthi ifeyilile until baze beza la yimi unyaka opheleleko ngoJune nasisahlelwako kwathiwa batsho bangilaya bayidabula mina i-application yami so before i-decision e-high court bekufanele ukuthi bona bakwenze lokho na i-application yami bona bayidabula bekufanele i-application yami phela i-decision bona bayithethe before i-high court i-application yami bayidabulile and i-decision bona bazithathele bona before i-high court it means ukuthi nasekuyo i-high court bona bese bazi ukuthi vele ngidliwe njengoba sisaya ngaphakathi sayobona na futhi besifuna station commander sifuna uselwana but ke nje asikhambeni sengeparlamente sokubona ke njengoba khona sila police station yakuhlanga asikhambeni babona ukuthi manje sifuna intosha yebo ngoba kosiphume akazokusona speed Yeah,